Pi perlok kini kilengka keba kiba itanat aduk keta-keta tang ba kidungna ke jengam imat ba kim da bah kini ki lengka keba bat POE ya kaneka wa katai ka wa keba don hang tai kadai ka wa umyang kaba itanat aduk keta-keta bat lada ngiwan kwaido kaneka wa ru ngiayo sibun kidok tang ba kamde ke jing sisian renga sitarai mo perlok pek kilum kiwa kibi tenat kibadon hapok ka West Kasil district. Bakin siya tumbaja akiway patkiri hajing it's boy ngide kador yala kajong kari mendir hanta ule dan bor udah kento ya jingi jongi Kashnang kathau kala ijabo nadu kilung kiwa jing tangan lajang jajaro jing dunia pakilas tangka kuribat yang kuri ulang syua Kibriu ha kaneka thain ha kaneka jaka haba kitongi ukuba kitong ru ya kini ki kensiang lane ki jenjibar nakadau ba knang ba une u kensiang lane jenjibar uniarap ban penom don kniang ban yarap ban penom bam knyang ya ki keba tangbangi tingim le sesinong kumne tiyo lesti uniap tram rongem tepi tang ba ngangej ba une ukun siang uniarap ya ki knyang ki babam yu kuba kublai sibun.